ñande jahekárambo jahámo tapypépe ejuhúta ko'ápe oimahag̃ue Guarani. Ha heta oñandapytépe og̃uahẽképe roñe'ẽva Guaraníme. Ha mia mba'épente tuichapajetéva tekotevẽrã jahecharamo añamomba'e guasu chuvekuéra. Ani ñaimo'ã peichahágui Guaraníme ñañe'ẽhaguére ñande tavyve, térã peichahágui ñande mboriahuve, térã peichahápe ñande mbo'ikeserape. Anikatúi ojehu ñane retãme mokõivéva ñe'ẽ jaguerekóva ojehecharamo castellano, Guarani, Guarani castellano. Umíã ha'éhina opavave arembiporu. Rembiporu enseña herramientas, instrumentos. Ñambo'asahamue ñane rembiandu, ñane rembipota, ñane rembipo'a opavave ave. Pensamos mba'étuichagua jaguerekóva ko'ag̃uaitépe de Guarani. Péape ñanepytyvõ'akue umi mokoño rairõ guasúpe. Jaháramo tapypyvote Triste Alianza, Uramo Guaraña de Ari, Guaraníme ñañe'ẽ. Cháko ñorairõme, ya Guaraníme ñañe'ẽ Pepe Guarépe te iba, hoy por un menú a Guaraní, Emiliano de Fernández. Y Purajey, popetaba ñandere, 13 tuyutí. Juan Esteban ñandere Purajey, ya vi, allá ve, ñañe'ẽ ñandupona, allá ve, ñamomba Eguazú, ya ve, coñanereta. Ubeareje, aniki ñambo'íkepe Guarani, akóinteke, ya echaramo, ñamomba Eguazú, añamotenonde. Ñamotenonde. Claro, un aplauso para Huejara que nos da ese momento acá en Identidad PI, nos llena de orgullo.